NCERT की टेक्स्ट बुक मर्जर एग्रीमेंट की मतंग हाना यावरंब वाफमसिंग सेमदोखरे नमफूद मर्जर तौखिबनी हाइब वाहै नमफू नते हाइना ओंथोखरे पाव असी पांदम पाउसेदगी लौखटजबने NCERT न फोंगबा टेक्स्ट बुक के मणिपुर ग मरी लेनबा रिफरेंस बाबरी मस्जिद डिमोलिशन गुजरात रायोट की मतंग सरू खर लौथोक्तुना सेमदोक सेमजिन तौखरे लोइदन मणिपुर की मर्जर एग्रीमेंट की मतंग हाना यावरंब वाफमसिंग सेमदोखरे National Council of Educational Research and Training NCERT na phongba class 10, 11 amasung 12 ke textbook ta hana yauramba Manipur ga mari leinaba reference Ayodhya ge Babri Masjid thugai khiba Gujarat riot ta Muslim sing hatpagi wafam sing amade Jammu and Kashmir gi matang da India gi firep ka mari leinaba wafam khara lauthokre handak revision tawriba saruk asi NCERT na tabular format ta documentation tawraga su housing maki oina de online textbook sing da de awan ba si laitri adubu athuba matamda reference khara lauthokhlaba anoba textbook sing puthokhlaga nei handakta Supreme Court ki divisional bench amana pikhiba wayel gi matungin na kumna nainaraba matung saru khara lauthokhiba ni haina NCERT gi maikai dagi phongdorokle NCERT na puthokpa class 12 ki political science subject ki ahan ba chapter gi lamai taraga nipan da yauriba kumja lising amaga chamapan nifuga mapan ge September da Manipur India da tinnanaba India lengang na matamadugi Manipur gi ningthauda pressure pibadagi merger agreement sign tawkhibane India gi fiwanung da Manipur tille haina agreement sign tawnukiba du matamadugi Legislative Assembly of Manipur gi mihut tanaram da na chathakibane masina maram oiduna Manipur miyam gi thamoida ngasi fawba pendabagi kholaw leire hai riba sentence asigi mahutta nauna semdoklaba version da India government na matamadugi ningthauda Manipur na India da tinna bahaibada yanavadagi kumja lising amaga chamapan nifuga mapan ge September da merger agreement sign tawnakibani haina onthokre book revision adu da makhata na class 11 ge political science subject ke chapter manga subada yauriba democratic politics amada yauriba Gujarat riot ka mari leinaba texting adu lauthokpane masagi matang da National Human Right Commission NHRC da sukhangan khre Gujarat riot tam yoi bagi ha khongaw na ba thawong kaya chathaki bahaiba wafam Laibak sin mathungna khangan ba laikhrabane asigumba phibam asi leibana hairiba saruk asi lauthokpani haire book revision adu da class 11 gi political science ki chena chamaga tarani thoida yauriba political theory hairiba chapter asi da Godara riot matung Muslim kaya hat khibagi matang adu lauthokle chapter asi da Gujarat ke Godara riot matung 2002 da miyoi lising amarom maruaina ayambana Muslim miyoi sing hat khi haina evane amarom da class 12 ki political science subject ki chapter nipan da yauriba Recent development in Indian politics ki lamai chamaga kuntra tarukta What is the legacy of the Ram Jamabhoomi movement and Ayodhya demolition for nature of political mobilization haiba sentence ama yauriba sisu lauthokre loinana chapter asima ki lamai chamaga kuntra ga mapan da yauba saru kharasu anauba version da lauthokre NCERT gi maikai dagi makhata na class 12 ki political science subject ki chapter taret Regional aspiration haina title piba chapter asigi lamai chamaga taraga mapan da Pakistan na Azad Pakistan haina khangnaba mafam adu illegal occupation ni haina India na claim tawri haiba sentence asi anoba version da India gi lamda Pakistan na illegal oina loksin khiba mafam asi Pakistan occupied Jammu and Kashmir POJK haina onthokle Jammu and Kashmir gi matang da hauji India government ki position asi munna yenglaba matung textbook ta ahongba si lakpani haiba wafam NCERT gi maikai dagi phongdorokle mikhal gi manifesto da disable sing gi demand hablakpa party amadi mirep ta sagat kane organization pawasi pandam pawse dagi lokhatchabane person with disability sing gi yaifana bagi damak taliba demand sing mikhal gi manifesto da hablakpa political party amadi mirep ta disable sing na sagat kani haina state platform of disabled people's organization Manipur gi maikai dagi phongdorokle Ngarang Manipur Press Club ta paumi singa unaba mada organization asigi chief advisor Dr. Sapam Jasobanta na phongdorokpada pangthokudoriba Lok Sabha mikhal asida political party amadi candidate singna disabled community singi phangpham thokpa hak mapung phana phangananaba made disabled singna thengnariba issue sing address tawnaba agenda da yawhonpham thoe maramdi laibak asigi waina disabled voter masing asi crore ama hena leibagi manungda Manipur gi waina disabled voter masing lising taraga mari rom leire hairiba voter sing asisu matik saba candidate khanbada amade laingaklon sembada makhoi gi thodang yauriba nei disable sing na taliba demand sing gi manungda maruoiba demand sing disable sing gi damak laibak asigi oina kaithokliba budgetary allocation asi chada manga gi changda hengat kadaba nei disable sing gi oiba
चानब हेल्थ इंश्योरेंस की खुदोंचाब फंगनगदबने सोशल सिक्योरिटी स्कीम ओइना नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम की मतंग डिसेबल सिंगी था अमद पेंशन ओइना लुपा 5,000 पीगदबनी हाइब डिमांड सिंगसु याउरिबनी हाइखे तंगदु लैताब मणिपुर अमा ओइरब खक्तद मिखल सरुक यागने मोरेगी लांजेनरिब सिंग पावसी पांदम पाउसेदगी लौखटचबने कुकी नार्को टेरोरिस्टिंग तोखाइब एडमिनिस्ट्रेशन तांदुना लांदारकपदगी मियोय कया लांजेनदुना युम कई कया मई चाक्तुना मिसी मिना याउख्रब था 10 हेलब इरांग असे लोइसंदुना वारोइसिन पुरंगनब होनबगी महुत लोकसभा मिखल थवाई लुपसिलकप असिमक मणिपुर मियामगी अवाब खंगदबने हानगुम तंगदु लैताब मणिपुर अमा ओइरब खक्तद मिखल सरुक यागनी नत्रबदे मिखल सरुक याब ngamloi हाइना मोरेदगी लांजेनरक्तुना वांजिंग कोदोंग पोकपी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अमदे वांजिंग लमदिंग हायर सेकेंडरी स्कूल द हांगब रिलीफ कैंप सिंग द संगजफम लौदुना लैरिबा मोरे मियाम द फोंदोरकले वांजिंग कोदोंग पोकपी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स द हांगलिबा रिलीफ कैंप द लैरिबा मोरेगी मियाम अमदे वांजिंग गी अकोइबद लैबा CSO क्लब ऑर्गेनाइजेशन अमदे वांजिंग अपुनबा मैरा पाइबे लुप की मियाम ग लोइनना मिफम अमा पांगथोक्तुना मणिपुर अपुनबगी सक्तम काइबा यारोय हाइना मियाम गी दमक थवाई कटख्रबा अथौबसिंगी मफम द मिनिट अनि तुमिना लेपतुना इकाई खुमनबा उटपगा लोइनना हाइकट लाइकटसु तमखे लोइनना CSO क्लब ऑर्गेनाइजेशन अमदे वांजिंग अपुनबा मैरा पाइबे लुपना मोरेदगी लांजेनरक्तुना रिलीफ कैंप द लैरिबा मोरे मियामगी दमक लेपले मखातानसु अंगंबा मतेंग पांखिगनी हाइना फोंदोरकले लान मनुंगदा मिखल पांगथोकपिगनु हाइना लंगसाई थौनाना थौबाल अमसुंग कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट साइलेंट बाइक रैली चटख्रे पावसी कंगलैपाकी मैरा पाउसेदगी लौखटचबने कुकी मिलिटेंट्स मितई फुरुप मुथनब हौखिब चहीगी मे अहुमदगी चथरगलिब लान असि लोइद्रिब फाउबा मणिपुर मिखल पांगथोकपिगनु लान लोइरगा पांगथोकपियो हाइना ngarang langsai थौनागी मसिंग यामलब थौमीसिंगना वांगांगदब बाइक रैली अमा थौबाल अमसुंग कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट चटख्रे मालेम थोंगामगी मखाताब खोंजंग हौख्रे पावसी पांदम पाउसेदगी लौखटचबने मणिपुर थोकलिब इरांग असि अथुबद लोइसिंदुना तंगदु लैताब हंजिलहननब स्टेट अमदी सेंटर द पालिब लैंगांगना होनौ हाइब डिमांड तौदुना मालेम थोंगामना चरा हेनबगी खोंजंग मखाताना चंगसिनब हौख्रे ngasi Imphal West District की मनुंगचना लैबा लंबोई खोंनांगखोंग अपुनब लुप की संगलेंद मालेम थोंगामना महाकी चरा हेनबगी खोंजंग चथब हौखे महाकी खोंजंग असिगी मनुंगचना पासोई एसिगी MLA सापम कुंजकेश्वर की तेराद लैबा युमद मेमोरेंडम अमा पिसिनब चटपद MLA मसा लेरमदबदगी चेरोल अदु PRO द पिसिनखे तुंगद पाउमीसिंग उनबद मालेमना फोंदोरकपद महांगना पिसिलिब चेरोल अदु मरुओइना लमदम असिदा थोगलिब इरांग असि लोइसिंदुना इंग तप हंजिलहननबगीदमक महांगना चंगसिलिब खोंजंग असिगी सरुक अमने पिसिनब चेरोल अदुदा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीना मणिपुर लाक्तुना लमदम असिदा शांति लहननब होनबद कुकी मिलिटेंट सिंग सेंटर ग लैनरिब सु अथुबद लौथोकप अमदे इरांग लोइसिंदना लोकसभा मिखल पांगथोकप यानिंगदे हाइब वाफम याउरी हाइखे